ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وتحقيق بذ لقمانغا حكمتني بردك وأيتق خدايا شكرت وهر kim خدايا شكرتse pes öğüdü üçün şükretti. Ve her kim Hudaýyň nimetlerini küfran nimet etse pes tahqiq Allah tebarek ve taala biniyazdır ve mahmuddur öğüdüne hamd eýlenendir. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Ey Muhammed, sen kavmuna Luqman'ın aydan kefini aydıp yatlarına sal. Vakti ki Luqman öz oğluna aytdı, oğluna nasihat edip, ey oğlum, Hudaýa hiç zady şerik karar verme. Tahqiq Hudaýa şerik karar vermek nihayetde ulu zulümdür. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَبِذ insanğa vasiyet ettik, ata enesinin hakkını ve hürmetini berca etmek bilen. Ki enesi şonu karnına götürdü, zayıflık üstüne zayıflıkta. Bu oğlanın süýtten kesilmegi 2 ýyldadyr. Biz insana aýtdyk, maňa da we ata eneňe de şükret. Men tarafymadyr gaýdyp geljek ýer. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Eger ata ene ikileri seni vadar etseler maňa şerik tutmaga, sen üçin şu hakda ilm ýokladyňy, pes şu suratda şolara muti bolma. Ve şolarga dünýäde ýaxşy formunda raftar et. Men tarafyma tawhid bilen, ihlas bilen ruju edenleriň ýygyny düş. Ondan soň öwrülip geljek ýeriňiz men tarafymadyr. Pes şonda eden amallaryňyzy bir habar berer. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Hazreti Luqman oğluna aytdypdyr: Ey oğlum, tahqiq eger bir amal xerdeliň dänesi ýani kiçi zatda bolsa, şol kiçi zat gaty daşyň içinde bolsa da, ya asmanlarda bolsa da, ya ýerde bolsa da, Allah tebarek ve taala şonu getirer we hazır eder hesap etmek üçin. Tahqiq Allah tebarek ve taala nihayetde hafi zatlary bilýän we agah zatdyr. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Ey oğlum, namazı eda et ve yaxşı işler bilen emret ve teleke işlerden men et ve özüne yetişen maşakkatlara sabret ve taqat getir. Tahqiq şu zatlar nihayette muhim ve etmeli ve encam vermeli işlerdendir. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. وَتَكَبَّرلük edip yüzüne adamlardan öwürme ve yerde fahrlanıp yürüme. Tahqiq Allah tebarek ve taala tekebburli ve fahrli adamları qow görmez. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. O yürüyüşinde orta yürüyüşün ihtiyar et. Yani tekebburların yürüyüşü yali yürüyme. O beter de ödünü zayıf da kök edme. O sesini pes et. Tahkik. Seslerin